noneho imihanda ya Nyarugenge ikomeje kunyera, ikomeje guserebeka cyane, aho Mitsutsu ageze kuri Nyambo akarira amarira akamushira mu gahanga. Ngageze ku nkuru z'uko yatandukanye na Titi no ku zindi nkuru z'uko ngo video z'ubwambure ze zagiye hanze, noneho harashya Mitsutsu ararira. Umuvandimwe duturuka ahantu hamwe, amakuru yose muri kumva n'ibihuha. Uyu mukinnyi wa komedi ngo ni Mitsutsu uri mu bakinnyi bakomeye kandi bagezweho mu gihugu cy'u Rwanda, bahagaze neza kuri ubu ngubu. Ubwo yari ari mu kiganiro n'umunyamakuru we nibwo yasutse amarira hasi ageze ku nkuru za Nyambo, none ararira amarira amushira mu gahanga. Uyu Mitsutsu uko yakomezaga yibaza ku nkuru zagiye zivugwa kuri Nyambo, bavuga yuko hari amavideo ye amwe namwe acicikana ku mbuga nkoranyambaga ngo ari hanze, nibwo Mitsutsu yakubitaga agahanga hasi akavuga ati uyu mwana twakuranye twavanye mu cyaro twese turaba Ikibungo, ni gute bamusebya bakamuharabika ndeba kandi nshoboye kuvuga. Wabonye niya Ibintu bikomeza kuba urucabana, ari nako Mitsutsu akomeza yihanangiriza anabwira Nyambo, anamubwira kenshi cyane yuko agomba gusenga akirukana uwo muzimu uri gutuma bamuvugaho ibitari byo. Mbega ibintu byakomeje kugorana muri Nyarugenge, ibintu birimo birakubita barasya batazinzitse. Abanyamakuru bari hariya ngo nta mikino bafite, ngo barimo barakubita igipindi cyo bita ikinyoma, aho baboneye inkuru za Emerine ntibagituza. Munyitondere kuko nimutanyitondera umwe ndaza kumugwa nabi. Ibintu bikomeje kugorana yewe. Uyu Nyambo arimo aravugwaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, yuko hari amavideo menshi ye yagiye asohoka hanze mu bihe bimwe na bimwe, ariko bagashaka ayo mavideo akabura neza. Kandi ikindi nanone barimo bavuga yuko yaba yaratandukanye n'umukunzi we ngo ni Titi Brown, nyuma y'ingeso ze mbi n'imico mibi cyane no kumuca inyuma bigiye bitandukanye. Ngo Titi Brown ngo akaba yaramwirukanye mu buzima bwe, ngo dore yuko ngo yakinze igipangu akabwira umukozi yuko Nyambo atagomba kujya yakinjira iwe. Ibintu bigakomeza kugorana, ari nako binaba kasamutwe. Motherfucker. Fatherfucker. Ubwo Mitsutsu yasubiraga muri izi nkuru nibwo yaje gusuka amarira. Abantu benshi bagiye babigiraho comment zigiye zitandukanye, ataye amarira se ubu nayiki. Abandi bakagira ati aya ni amarira y'ingona cyangwa se ni amarira y'umuntu uri kwishakira umugati. Wakubita mu nyurabwenge wa mugani ugatekereza yuko bashobora kuba baravanye mu cyaro baranakuranye, ukavuga yuko hashobora kuba harimo akantu. Ikintu nshaka ndashaka guha abantu last oni, ariko katumye Mitsutsu yitereka imbere ya mikoro n'umunyamakuru we na kamera, agakamera inkuru y'akasamutwe akanarira amarira agahogora kugira ngo agire icyo abwira Nyambo. Abandi bagize ngo arimo aracinya inkoro kubera ko bakoranaga mbere, bongere basobere kuba bakorana cyangwa basubire kuba bakorana neza, ngo dore yuko kuri iki gihe ngo batakirebana neza. Ariko byakomeje kuba urucabana n'urucanege, dore yuko ibintu bikomeje kuba kasamutwe hirya no hino, inkuru zikomeze kwisuka umusubirizo. Uyu Nyambo aracyavugwaho ibintu bigiye bitandukanye, itandukana rye n'umukunzi we naryo riracyacicikana hirya no hino, dore yuko nta n'ikintu barabivugaho ubwabo. Ngo mu kujijisha ngo Titi Brown ngo yagize cyangwa akubita agafoto kiwe hanze, bavuga yuko ngo baraye batandukanye kugira ngo azimye inkuru, ngo ashyira agafoto ke hanze kugira ngo abajijishamo gake gake ukuntu batagira icyo baceka cyangwa bageuka. Uyu Mitsutsu na Nyambo ibyabo bikomeje kuba ibindi. Amavideo ya Nyambo akomeje kubura rwose, nubwo benshi bari kwemeza yuko hari yabuze burundu. Ibintu bikomeje kuba kasamutwe. So guys, nkuko bimeze, nkuko biri kuvugwa, nkuko abantu bamwe na bamwe bari kugenda babitekereza, bamwe baratekereza yuko Nyambo yaba yaratandukanye na Titi Brown, abandi bakavuga yuko Nyambo afite amavideo hanze. Mitsutsu yaje ararira arahogora aravuga ati ni ibihuha rwose, ngo ni usibye yuko ba nyir'ubwite nta n'ikintu baraza ngo bivugire, ariko inkuru ziri hanze zirimo ziravuga yuko ababesto n'ababeste batandukanye.
zirimo ziravugwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, ariko ntabwo ari ibintu turabona official yuko byaje hanze batandukanye. Gusa niba baratandukanye tugomba kumenya kuko ababesto n'ababesti udukino baba barimo ntawe wamenya utwo ari two. So guys, turimo turakurikirana amakuru gatanu ku kandi ku buryo isaha n'isaha tuba tugomba kubagezaho update.